होइदबा थबक मयाम अमा पृथ्वीदा उद्रिबा थबक मयाम अमा मणिपुरदा नोंमोगी सुम हेंजलई अदगी अमुक्ता गवर्नमेंट अमना तौरोइदबा थबक सि तौखलई करिनो हाइबदा छात्रगी इंस्टीट्यूशन करिनो सरकार सिदा पाइबा याउबिरिबा Honorable Chief Minister amadi atai Council of Ministers Manipur की प्रजा की इच्छा सिंह सुगी कमते खनबी तरबरा छात्र की इंस्टीट्यूशन में हमसे मसी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना डिमांड की दमक करीगुम्बा पांडम मगी दमकता बन ब्लॉकेट तौबक अदगी अखोई की बॉयकॉट तौबक खोपा मैम जी लईएबा अदो मणिपुर की दा अमदी पृथ्वी दा भारत की मफम मफम खुदिमक्तसु सरकार ना गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज अदगी सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट इवन दी प्राइवेट स्कूल याउना मतम कक्तन थिंजल्ले हाइबसे सरकार ना ऑर्डर थोकपसे मसिदी मणिपुर दा खक्ता तारी मसिगी डबल इंजिन गवर्नमेंट असिदगी तारी अदुना मसी तहोइदे मणिपुर की छात्र सिंगी इचा सिंगी सु सिंगी हौरगलिबा जनरेशन की खर खनबियो होय कोविड मतमदा स्कूल कॉलेज थिंगबदुदी अखोयगी मदुगी कोविड ना लौनगनब लेना ओइबनिना लौनरकनी ना थिंगखिबा यावी गवर्नमेंट ना अदगी अदुदी इंडिया पुनमत थिंगी गवर्नमेंट अमत लेना Security forces marang kaina leina angang singi school college institution engineering college adagi mayam MBBS ki loine as a whole state ki department na the education department na thokpa sidi yamna laibak thi masi amukta ju thoktri masi tawbin handok piyo akhoi hanadagi internet kayarak thingre अदगी हानदगी थिंगगा बन ब्लॉकेट आर्टिफिशियल लॉकेट नेशनल हाईवे सिंग थिंगगा लई चानब थंगनब एसेंशियल कमोडिटी फंगदन लई ब्लॉकेट मयाम सिना अदुगी मथक्ता तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन द थिंगिबा इलीगल कांगू न थिंगिबा अदुगा सरकार नसु थिंजनबा अखोइसु कराइदि हिंदुइदो अखोइसु कराइदि लैदौनो लैगाकमा लैबगी प्राइवेट और अदगी इंडिया तोंगान तोंगान बे एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन डिमांड तौबी थिंजलकपा इलीगल कांगू न थिंगबदु नतन सरकार याउना थिंजलगदी अखोइ सोर होनबसिजु थिंजनबिरोने अदु नतन हाइदिंग लेते सिदगी हेना worst situations adagi horrific situations tragedies lenga kasida leiriba mayam ringsibo ubidrabra khangbidrabro masi tawbinu internet ban hangdok piu school college hangdok piu ban blockade tawribasi ada national highway myam thingaga essential commodities myam भारत ख्वाइदगी पोचै तांगबा ममल ओरिबा म्याम लौथोकनबो होनगिदि हाइद्रगा गवर्नमेंट दसु याव थिंजल्ली कइदौनु सिबु अदुना सरकार की लेरिबा म्याम से कोई सरकार बीजेपी कांग्रेस बीजेपी इंडिया ब्लॉक नति एज ए ह्यूमन बीइंग मी एमो ओइना हाइजबनि हाइरुरगा इखोना हाइरुरगना पॉलिटिकल ओइना हाइ इज व्हाटएवर वी स्पीक्स मसे कॉन्स्टिट्यूशन द लेबा अखोई की राइट्स मैम सिंग अखोइना फंगबम थोपा हंगबम थोपा हाइबम थोपा मैम दो अखोइना हाइजरिबसे सिनेबा खुदत्ता स्कूल इंस्टीट्यूशंस मैम सिंग हांगदोपियो अदुगा कंट्रोल तोबियो सिक्योरिटीज ना मसी ngakpiyo aduga phajana chathanbiyo shanti poroganaraba अखोइना तांजरिबा डिमांड मणिपुर की प्रजा मैम ना ngasi तालिब डिमांड मैम से सरकार से ताबीद्रीसिबु करिगिनो ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग कौबीरे हाइरगा
Prime Minister amutang lakna na hona biu adagi mala lakpas hangdre hairagana Prime Minister ki office ta political party leader mayam MLA humfu yauna kaubiraga solution ama porakna hona biu haibasi karigi hona bidabano asugumba genuine case genuine mayam demand mayam ama haibana tabidi aduna maram borakanda leiriba aikhoi mayam da ban blockade curfew re-imposition of armed forces special foray closures of all the schools and institutions sida hainingai litre koi hingbagi right angang sing asa adagi ngasi angang sing sida main stream dagi theidurei ba mayam sing si naha sing hauraliba adagi makhoi asa mayam sing si pulap aikhoi mayam sing si wakhal lama onana akhoi chatki gedori aduna masi kanbiu aduna leiriba situation ji yamna akhoi gi athubada masi action lokhot piu akhoi haining ai litre parja civilian di lairadana even the MLAs ministers representative of the different constituency asigi political parties mayam leaders mayam gi aikhoi sidai safe oidraba the life and the properties of the civilians nupi angang small babies adagi akhoi gi innocence akhoi gi peoples mayam singsigi ngak pangamuktraba sibu kayam kuina akhoi khangduna leihi dagi haibase sarkar sina asum tasanadana tuminna leibase masibu karamba numitaga tarakhigadagi adagi karamba numita akhoigi nakongsi hangdoktuna tabi rakhigadagi haide khalubudasu lamba phangdaba maramdi it has already gone 18 months sahi tha trani pancha khraba matu sukta taraktarabsina aduna everything aikhoi asa leite hoje masigi whole responsibility adagi to initiate masigi initiate tawna masidi sarkar hani haibasmiti kawiganu sarkar na masi initiate tawgatapani responsibility lobigedabani adagi prime ministers kawna na chief minister maya na sinbi gedabani delhi da jakkedabani unabidu karigino 18 manbu asuk chaw pirang thoga honorable chief minister na prime minister officer link na phamaga solution tawna na bagi photo amta thagat pangam tabasibo Amit Shah ga link na phaminaraga Manipur gi leaders mayam kauraga phaminaraga solution tawna bu hona bangam drisu kariya ho bulege is there any wrong commitment karai the commitment taw bulege bro lanna aduna masi aikhoi yam wai aduna aikhoi gi lebak kanje aikhoi solution poraksi aikhoi gi mahuksa gi punsi hanjilakna na ba masi any political party im ngamoi civil society organization ngamoi adagi civilian jing ngamoi it is the only government parjagi democracy chatpa lebak sidadi it is the only government sarkar sina khaktani aikoina masi solution porko ngangdabusi aduna aikoi gidi in short aikoi 10 political party gidi aikoi sarkar da mukka hana remind tawjabani aikoi masi ga thingwa mayam lokthok piu aduga sarkar na initiate tawbidramina koi delhi da chalaga aikoi gi hak mayam se aikoi gi demand tawna bi tamta koi ready le ri haina of akoi India block na lakthok jabani thank you Manipur Creative School Admissions open Session 2025 to 26 Classes offered pre-nursery to class 9 Why choose us? Innovative Z2A teaching approach. Special concessions for single-parent students. Life skills development. Child-centric learning environment. Spiritual and moral guidance. Artificial intelligence, AI, education.
Personality Development Programs. Value-Based Curriculum, DNIAC. Leadership Advancement and Development Programs. Modern Education with a Holistic Approach, IQ-EQ-SQ. Enroll now. Limited seats available. Location, 5th Avenue, Sermon Road, Dolaland, and Hada Itakala, Impal, Manipur, 795001, India. Contact us, +917628053100, +913857965477. Email, info@xmanipur.in. Website, www.ncsmanipur.in.